1 Corinthians chapter 15, verse 10. Oh, hallelujah. Kasto di mabasa dyan. But by the grace of God, I am what I am. And His grace, which was bestowed upon me, was not in vain. But I labored more than abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Pasakti may sa translation, iti NLT. But whatever I am now, it is all because God poured out His special favor on me, and not without results. For I have worked harder than any of the other apostles. Yet it was not I, but God who was working through me by His grace. Okay. Praise the Lord. Father, in the mighty name of Jesus, thank you for giving us your grace in Christ Jesus by the power of your Spirit through the gospel. So thank you for His grace. In Jesus' name, Amen. So, itikat ko isuri ito, dati ko na ni Paul ito, I am what I am by His grace. I am what I am by His grace. Or, yan ko na, or by the grace of God, I am what I am. Shakti shak. Gapoy the grace, ijay NLD, nga ada kanya, gapoy the grace of God, nagbalinak nga kastoy, or kastoyan tinagbalinak, kuna ni Paul. So, tinangaramid kanya na, ijay kina, siya sinuna wano daday, no anyan tinaabot na itibiyag, ket jay grace nga nag-work kanya na. So, nagbalin isuna nga kasjay, gapoy jay grace nga nag-operate ijay life na. So, iti topic tayo tata, I am what I am by the grace of God. Okay. So, kaya't kung ipakita kada kayo na ito'y tapno, kita nyo kumamat ti sarili yo, nga as a believer, no namati kayo kat inawat yun na ito'y nga grace of God, kat ibagayo kumay di sarili yo, nga di grace of God, tinangipan kada kayo iti kasta nga kasasaad. No si asino kayo tata because of God's grace. Gapo di kaada ti parabol ti Diyos nga nagresulta iti kasta nga kasasaad. Handa yung ibaga, tapno madestroy dadjay pride. Ijay life tayo, we need to know ngahaan nga tayo tinang-aramid ti sarili tayo, no anyaman tinaabot tayo, nga kasjay. We need to accept nga gapo jay kaadda ti parabol ti Diyos, nagbalin ka nga kasta. Amen. Okay. So, kaya't kung ipakita na ito yung nga grace of God, no apay ngayon baga ni Paul nga I am what I am by the grace of God. Ket oray no siya, i-meditate ko na dyan, no si asinuak tata, no anyaak tata, gapo iti parabor ti Diyos nga nagbalina kakastoy kasi. So, ang pagtangsit ko dyan, because amin nga na-accomplish, iti biyag ko, no, na-accomplish ko, fruit, result of His grace. No, daman ti magasan, iti ministry, arami ti grace. No rumangayak man, arami ti grace. No nalaingak man, arami ti grace. Mapanak iti heaven, arami ti grace. Nasalunatak, arami ti grace. I am what I am by the grace of God. Kaya't ipakita ka na kayo na dyan nga grace, tapno makita yo. But before that,
Mabasa yu pa iti Titus chapter 2 verse 11 and 12. Dito iti aramidan ti grace kada tayo. So nga no binmaknang ka, gapo iti grace. Ano, minsan iti word nga grace, isukit din iti nakapukusan tayo iti word nga grace. Because isukol iti may bagbaga, parabor. But what is that grace? Kaya't kung may palang ka na kayo, what is that grace nga mang aramid ken ka nga naidumduma? Anya lay tanga parabol nga mangipan ken ka iti position nga mangipromote ken ka iti biyag, mang-change ken ka iti pananaw. What is that grace? Okay. Titus chapter 2 verse 11. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. Kasi dinaduma, pataros. Iti verse 12, teaching us that, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Dinaduma, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. Tinaduma, and we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures. We should live in this evil world with wisdom, righteousness, and devotion to God. Tinaduma, it teaches us. So, alam mo makita yun dito, yung daday nga grace, trinana na tayo. Training us, kung nanay jay, ESB, to renounce ungodliness. Isuti mang train kada tayo. Nga mangi-renounce, mangi-disown, or mangi-reject iti ungodliness. Tinaduma, teaching us. Suruan na tayo. Nga mangi-deny ti ungodliness. Tinaduma, instructed us to turn from godless living and sinful pleasures. So, dati, magiging training, teaching, and instruct. So, the grace, dati kaya ng aramidan. Hallelujah. So, kayan ti grace nga mang change iti life. So, ano anyaman ti libel mo data, anyaman ti kasasaad mo, receive this grace. Ta iso ti mangipan ken ka, de kunani Paul, nga nagbalila ka kastoy, gapudya grace of God. So, I am what I am by the grace of God. Amen. Hallelujah. Moyo, iti power, the grace of God, very powerful. Because the grace, ngamin, ano pa ipagbagat tayo, God is a God of grace, or iso na iti full of grace nga God, ketadjay nga grace nga daki ni Apo Diyos, in my kadatayo, through Jesus Christ. So the grace, all of God's graces is in Christ. So kita tayo ijay, nga tinangiyag dito'y earth ti grace, iso nga salvation, in my babali grace, sakpay na gayam, kaya ti Holy Ghost nga ipagitak na ito'y kada kayo. Iti Titus 2 verse 11, the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people. The grace is for all people. Ti parabor para amin nga tao. Pero depende pa nag-receive. Hal nga amin nga tao na-receive that grace. But iti grace para iti so amin. So salvation is for all. Or, tapno ba, destroy kala kayo na dahil. At dati, saan nga kayat ti Diyos so may salakan,
adatin tutuding na mapanja impirno, adatin tutuding na may salakan, I don't accept that doctrine. Because here, and this is scripture, very clear. Ako na jay, kati grace nga mangyag salvation, nag-appear na iparang para ti so amin nga tao. So salvation is for everyone. For all people. Amen? Grace. No salvation nga rod kat para ti so amin, grace kat para ti so amin. Depende lang kada kayo nga mang-receive. Tati parabor, undeserved favor, unearned favor, unmerited favor. Tati grace. But iti very simple, na kaya nasawan ti grace, free gift of God. They undeserved, unearned, and unmerited, i-sum up tayo na dahil the word nga free gift of God. So nga han mo nga itangdanan, tag-gift. Han mo nga gatangan, tag-gift. Hanga gapuday narambid mo nga mayat, nga naitad, tag-gift. So nga han mo nga itangdanan. Amen? So grace is free gift. So the free gift of God is for all people. Okay na. So salvation kat para amin. Kaya't nga po Diyos sa may salakan aming nga tao. Tinadumahan na bilibida, pero pakita ka. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Pakita ka lang nga kaya't amin ni Apo Diyos sa may salakan. Haan nga ada di bukbuklo na di tiyan ni inha na kaparang inferno kapay nga ubi nga. Kasi ada mo't bukbuklo na para langit ka. No kasjay, anya ko mapalang tigapuna. Nga i-preach tayo. No binubukol na kamalanggayang. Nga mapanjayin piro. Iso nga hana kabilibida. Ti patsyak ti Diyos kayat na may salakan aming nga tao. Ngam ado ti tao ngamin nga mang-reject tila ito nga grace or salvation. Tidaan nyo dyan, who wants? Everyone. Sino rin ay who wants? Niapo yun, sige, atrasaman verse 3. This is good and pleases God our Savior. So God di ay. Who wants everyone to be saved and to understand the truth. Daday nga Diyos, kayat na amin nga tao nga masave. Kurang pa ba? Daday? Di verse 11 tatay, and then, Timothy, kayat niya po Diyos sa amin nga may salakan nga tao. Another, no kurang pa'y, mapantayo iti 2 Peter 3:9. No pa'y adula ito yung verse, ikang kayo lang ti mga talupat, kat no adamat kan duwa, no talua, kat kumbinsido kayo kumana. Tano dati 2 or 3 witnesses, o studya witnessan la. Iso nga dati 3 or 2 witnesses ito yung scripture, nga mang witness, ngagpaiso dayay, that's enough. Okay. 2 Peter 3:9. The Lord isn't really being slow about His promise, as some people think. No, He is being patient for your sake. He does not want anyone, kaya tiuray siya sinuman, to be destroyed, but wants everyone to repent. Amen. So, another scripture, may pagpakita, nga madini, Apo Diyos, nga da madestroy, no, da mapukaw, nga uray may sa. And then, number 4 nga scripture, so, over qualitan. Tatri lang kuma. Number 4 nga witness, John 3:16. Amuyo, amin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, dahil, tapno si asinuman nga mamati, nga mapukaw, no, di kiti madan, ti biyag nga ganayon. So si asinuman namang pati, kept welcome, kini Apo Diyos. Si asinuman, anayin baga, dagayay na itadya.
Si asinuman. Amen. So the grace is for us all. For all people. So anyo ibagbagang, sikalang siguro pastor ita, grace. No. The grace nga lang yung salvation is for all people. Okay na. So para kanyak ti grace. Amen? Para kada kayo ti grace. Ibagam niya sarili, para kanyak ti grace. Okay. So now, mabantay nyo dyan. Number one, ipakita kada kayo nga amin nga grace of God adake ni Jesus. Ano yun yung may bagbagali ay? Kita tayo niya grace of God in Christ. Hallelujah. Kanayo nga may basbasa na ito'y. Basa tayo manan. John chapter 1, verse 14 to 17. Ni Jesus, ti ayan ti grace, nga number 1. Amin nga grace of God, nga kayat mong alayan, adakin ni Jesus. Tani Jesus, iti inparabor ti Dios. Ni Jesus, ti inregalo ti Dios for us all. Iso na jay greatest gift of all. Amen. Iso na ti free gift of the Father for us all. Iso nga hanta yung ginatang, hanta yung tangdanan ni Jesus. Amen. The free gift of God. So ano apay nga salvation is by grace because salvation is through Jesus Christ. Amen. Nagadal kayo nga nalain dito because nung maawatan nyo ti grace of God, may empower ti biyag yung agbyag. Ito'y tayan ti amin nga regalo ni Father God. Dito'y tayan ti healing. Dito'y tayan ti blessing. Dito'y tayan ti strength. Dito'y tayan ti panakapuno ti Holy Ghost. Dito'y tayan ti salvation. Dito'y tayan iti panagbaknang. Iti kingdom of God. Kamahan nyo ako na bumaknang ti unbeliever. No naadadalyo da teaching tayo dito'y. Ti unbeliever, pabaknang ni Lord, ikan ni Lord iso na tilaing, kan strength nga gurnong, taitad na, tinapnuan iti grasya. Apakay aywana. Hallelujah. So no wonder. So ano agurnong nung da, sige, nayunan nyo pa'y. Nayunan nyo pa'y. Kunayo ka nga, ay iman. Apay nga unbeliever, kaya tiso ti agurnong nung, iso nga ron matrabaho na. Ngayon ni Lord. So, bayam tayo punpun na. Gagawam tayo serve kini Lord. Gumagat kini Lord. Hallelujah. Tabakawan day, jay inornong na sikat pang tilan ni Lord. Dengdengan tayo, unbeliever na ito ikat. Naglastog na ito yung pastor, bako na na. In the mighty name of Jesus, this is true. Amen? Iso nga mangyari tata, pero hanman nga mangyari, kalagiti tatao nga daduma, ado ti pangyarian na rin. Haan nga agmintis ti Word of God. So makita tayo dahil verse 14. So the Word became human. Sino rin? Ni Jesus. He is the Word from the beginning. And the Word nga dadya nga God, nga daki ni Father God idi, became human. Kanang ko ibagbaga, jay word nga mismo, tinagbalin nga human. Haan nga nangalat tilasag na kini Mary. Haan nga kunay jay nga in the word was covered by flesh. Haan nga kasay. No dikit li jay word, tinagbalin nga flesh. So nga jay bagi ni Kristo, that's the word. Amen. Uray basit lang na palasan ni Satan ngay twist di ay. Tahan mo maalat yung gusto nga message. Jay word nga mismo tinaglasag. Haan nga nabalkot tilasag nga kasi magbaga tinadu.
Nga nangala ti bagina, no, nga nangala ti bagina, isu na tinagbalin nga bali. Amen. So, amin nga naramid jay bali ni Jesus, that's the Word of God for you. Because sa inaramid jay bagi ni Kristo, inaramid ti Word. So that's the Word of God for you. Hallelujah, I know. Nga, you need revelation. So the Word became human and made His home among us. He was full of unfailing love and faithfulness, and we have seen His glory, the glory of the Father's one and only Son, full of glory. Verse 15, John testified about Him when he shouted to the crowds, and pukaw ni John, this is the one I was talking about when I said someone is coming after me who is far greater than I am, for he existed long before me. Inmununan addan sakbay nga addaa. Han nga bali ti bagbagan ni John because sino ti nauna nga nayanak? Ni John. May anak ni John kini Elizabeth, santo may anak ni Jesus as a body kini Mary. So inauna ni John nga ni Rumwar. Nga mapangin baga ni John, addan sakbay nga malak. Tibagbaga ni John, He is the Word from the beginning. Amen. Now, verse 16, from His abundance, we have all received one gracious blessing after another. Gracious blessing. Free gift nga blessing. King James. And of His fullness have all we received grace for grace. You know, ayan ay pang-receive ti grace ni Jesus. Because amin nga love of God, faithfulness of God, power of God, wisdom of God, naka-deposit o nag-agiiyan, nagdidwell kini Jesus. So, nakitaan nyo ti Colossians chapter 1, dadya nga chapter, amin nga fullness, iti kinadiyos ti Diyos, kat adakin ni Jesus. Amen. So, and of His fullness have all we received, and grace for grace. So, no kunam nga, I am what I am, by the grace of God, ay mabalin mo nga, sukatan di ay, I am what I am in Christ Jesus. Amen. Siyak ti siyak. Kani Kristo Jesus. Amen. Okay. So, yan yung naawat ti grace. So, if you have Jesus, you have that grace. Nga babalin nga agsina ti grace kani Jesus. Because kani Jesus, iday tayan ti grace. So nga no, ada Jesus, ada grace. You need to receive that. Isu nga gapu iday, ada kini Jesus, nga grace nga parabor, da ti bilibam nga sika. Kaya ti bilibam nga kinasa sinom tayo, no, ipanda ka iday nga level of life. Isu receive ni Paul, isu receive ni Noah. Tan ni Noah, han pala nga ni anak ni Jesus, binilibnan nga danto ti Jesus nga Savior. Baka hanyo nga muli ay. By faith nga ni Noah, nag-aramid ki daong picture ni Jesus. Isu nga by grace nga na-save ni Noah. Through faith. Ta binilibnan jay Jesus nga umayto. Datayo binilib tayo jay inmayan nga umayto manen. Palakpak kanya na. So, verse 16. So, verse 17, kita nyo rin doy, for the law was given by Moses. Niya tinaited kay Moses,
Dalilinta gid Mount Sinai, the 10 Commandments. But, grace and truth came by Jesus Christ. Ngam day grasya ken kinapudno in may babaan kini Kristo. So, no, siyakti na kayo. No, kunak nga inawat ko na Jesus, inawat ko matanan day parabor because day parabor nakapaloob, nagiiyan, nagbabalay kini Jesus. So, ano ada Jesus kanayak? Ada grace. Hallelujah! So, mabaling ko ay baga, I am what I am by the grace, or I am what I am in Christ Jesus. Okay. Next, nakitaan tayo. Nga nang resiban tayo the grace of God. Grace of God is the Holy Ghost. The Holy Spirit is the Spirit of grace. So, no, adaging kati grace, adaging kati Spirit of grace. At kung maawatan nyo na ito, iso nga aming nga resiban nyo kani Lord by faith, resiban nyo by grace. Mabanda nyo ijay Hebrews 10:29. Dengag kayo nga lalaing. Pati gayam na di bagbaga kag dengag kayo nga lalaing, no minsan adamas asal. Kailangan nga, no agdengag kayo, iti Word of God, kailangan nga the humility you. Karkaro siguro man nga maasar, jadi mo niyo dyan. So, ano ti kasay, nga mintunag dengag da kati karalag da sana, kung ano ito gayam da ibagbaga ni pastor. Now, nakaadal tayo kumay dyan. Namin na noon nga dating umay dito nga kasday. Apay ni Pastor Romy palay gospel, makauma. Ngam din karalag na niya gamin ti gospel, sign reveal ni Lord. Amen. Yes. Nagado. Iti nakaskasday dito'y. Tati amuda ngamin, dagito'y nga mensahe, ket kaslapang grade 1. Ngam no, kitam di ko na ni Paul, I am who I am by the grace of God. Haan nga ko adiyay. Haan nga basta-basta di day nga revelation. Day ko na ni Paul, tagbibiyagan kanya kat ni Jesus. Haanan nga siya. Amumbaliyay nga talaga. Wow, no ni Jesus tagbibiyakin ka, awang kabutang mo dito ilubong. Haka mabutang tikubin. Nung mabutang ka tikubin, haan mga muliyay nga revelation. Why? Mabutang ba ni Jesus si COVID? No. No kunam nga, it's no longer I that liveth, but Christ liveth in me. Ang kamabutang ti COVID. Ang kamabutang kini Satan. Ang kamabutang ti sakit. Ang kamabutang ti missile. Ang ko'y magbaga nga siyak ni Jesus. So nga mawatam who Jesus is in your life, through revelation, that's my message. So na mamay kayo doon ibagbagak dihay. So nga kayo masaksaktan. Receive the word of God with meekness. Oh my Lord. Parang sinuwa ba nunutan ni Jesus nga talaga, tibiyag ko, I am what I am in Christ. Mabutang ba ni Jesus ti COVID? Kunang gamin. Ano nga ta tisungbat na? Siguro, si ka mo lang, amo mo lang, hangot nga mabutang. Madandalagan ba ni Jesus ti kanuna? No talaga ni Jesus, tibiyag ko, awang ko ba tilalag ko ti makan? Nung madandanakan ka, oh Lord, I do not know. Ang ko nga mo nga si katibiyag ko, ibagbagak nga mga ko talaga nga mo tiriknana. Ibagam di ay. So you need more revelation. Hallelujah. So nga the Holy Ghost,
Spirit of grace. So if you have the Holy Ghost, you have the Spirit of grace. Hallelujah. So mabalin mo man ang ako na yan, I am what I am by the Spirit of grace, by the Spirit of God. Tatay in Christ. Tata Holy Ghost. Hebrews 10:29, just think how much worse the punishment will be for those who have trampled on the Son of God and have treated the blood of the covenant which made us holy. Kita nyo, which made us holy, past tense. As if it were common and holy and have, kita nyo, ibagada kami nga the blood of the covenant, uncommon, wano, unholy, hanggang makapasanto kung kurada. Kaya dapat inainayon dala gito nga tao, and have insulted and disdained the Holy Spirit who brings God's mercy to us. Kita nyo gamitin NLT, inaramid na nga mercy the grace. Kita nyo the King James. And has done despite unto the Spirit of grace. Kita nyo rin. The Holy Spirit, ngayon insulton nila duma, Spirit of grace. Adda kanya na amin nga daki ni Jesus. The salvation nga daki ni Jesus nga grace, adamot lang ti Holy Ghost. So if you have the Holy Ghost, you have the Spirit of salvation. Hallelujah. So you are saved from sin, from Satan, from curse, from poverty, from sickness and diseases. You are saved. You have the Spirit of grace, Spirit of salvation. Hallelujah. Mauwatan nyo ba? Zechariah chapter 12 verse 10. The Holy Spirit is a Spirit of grace. Oh, hallelujah. Nung makita yun na dahil, ulitak manan, nung anya nga Spirit na ka na kayo, isut work in your soul and in your body and in your atmosphere. Isu nga, no jay Spirit, nga kunak nga cancer ti aday di tao, magka-cancer di tao. The spirit of poverty, papobrihin na di tao. But thank God, in Christ Jesus, tiada ka na tayo, Spirit of prosperity, Spirit of grace. So I am what I am by the Spirit of grace. Hallelujah. Kasi di kastana, timang overcome the world, and then tap numapan kay the position mo in Christ by grace. Believe. So by faith nga work the grace. You need to believe. It's nga grace. So makita yun, then I will pour out what? A spirit of grace and prayer on the family of David. Hallelujah. Spirit of grace. So nga the Spirit of grace. Spirito di parabor. Tila duma pataros, malagparabor nga Espiritu. Or, the Spirit, isuti kinigan-igan, ti amin nga grace, nga dakin ni Jesus nga manifest ken ka. So I have the Spirit of grace, I have the Spirit of healing, I have the Spirit of health, I have the Spirit of life, I have the Spirit of wisdom, I have the Spirit of power, I have the Spirit of God. Isudadakin ka. And nagbalin ka nga kasta because of Him. Not because of human wisdom, but because of that Spirit of grace. Hallelujah. So nga na dyan, ilaban nyo, no, anyang Spirit, kada ka na kayo. No Espiritu ti sakit, ibunga natin sakit. Ngam no Spirit of health, ibunga natin health. So you need to believe. You have the
Spirit of grace, the Spirit of health, no sickness and diseases. It's the Holy Ghost. Spirit of grace, saan nga spirit of curse. So I want the curse. It's the naisalakan in Christ by grace. I want the curse of poverty, curse iti utang, curse iti sakit, curse iti gadil, curse iti stroke, curse iti patay, curse. I want lagi dyan because we have the Spirit of life. Dati ko na lang, I am what I am by the grace. No sino the Holy Ghost, that jay tisika. No sino dadakin ni Jesus, no sino ni Jesus, in my kankay sudaday. Iti ko na nga, I am what I am by the grace. Dahil di kasanang agbyag, iti kingdom of God with power. Amen. Ito nga na kayo mo mahal dito eh. They're gonna receive the word. Ano mo ko na, inmayak mo kaming agdengag. Amoy, adati pa nagdengag. No, isuro ka na kayo ti kasat agdengag. Adati agdengag nga ti chewing gum. That's not how to hear the word. If you want to listen, oray di ngarat-ngat ti ngipon mo na mabalin, stop it. Hangangangangan. Amen. Awan mo tayo nga chewing gum nga. Kita nyo di agdengag nga nalaing. Yalingag na jalapayag na. No, adakar karasak. Ital na yung man. Dahil tunay nga agdengag. Kamlari ko na lang inmay dito eh. Dengdengag akmat ay sungod ngayon mayak. Ngamungal-ngal ka timan eh. Korektar ko pa lang dayay no talaga agdengag ka. Ano siya no, minsan agdengag ka nakasayak ka nakonsentrate lang kanyo'y baga ang ungot ni pastora. No. Kaya't kung alaen no niya di bagbagana. So no, minsan adat kulit-kulit italay man. Kung ako na medita. Baka disturbo. You see? Amen. So ano isurok ti panagdenggag? Jesus, tayong maawatan ay kasta. Okay. So, i-pour out natin Spirit of grace. So, dayan. So, nga ti Holy Ghost Spirit of grace. Number 3, nga yan ti grace. Ngayon ko kada kayo. So, nga I am what I am. In Christ, I am what I am. By the Holy Ghost, or in the Holy Ghost, I am what I am. Number 3. Ti grace nga may bagbaga, dahito'y matlang, iso da day gospel of grace. Amen. Iso nga'y baga-baga nga haan nga tayo nga under the law because tinadalan tayo gospel. Ti gospel kunakmanan iso jay finished work of Christ, present work of Christ, and future works of Christ. That's a complete gospel. Finished work of Christ, can they current works, they agdama, they are aramidin na tata. They present works of Christ and future works of Christ. They second coming. Good news na jay para ka na tayo. Amen. Di panag-rain na dito'y earth. Kaya di panang sukat na dito'y earth, iti new heaven and new earth. Hallelujah. So nga dito'y old dito'y nga earth. So nga masukatan, marunaw dito'y ti apoy. Nga madatag take over nga new heaven and new earth nga pag-transferan tayo nga naisalakan. Naggaras. Awanan ti slide. Daday ito nga daga, agyan ni Apo Diyos. Agyan ni Apo Diyos. Abalin mo nga katungtungtungan ni Jai. Wow.
Dahil kung ti may sangay karalagyo, ipakita mo kanyak ti future, itibiyag ko. Pakita mo, Lord. Amen? Tapno hangad ito'y lasagyo, ting kayo lang papanunutin. Takitaan nyo, agkaralungbos ti tao. Agkaraunat. Taan nyo ti Facebook. Ano ti may kikrimit. Kasa di testimony di may isang apadi di lamay di tatang na Brother Lando. Ako na, ano ti matmatay nga papadi sa sarunuda. So, kinot ko magdaday. So, kita nyo, uray papadi. Maunat. Yes, uray papasor. Pero, alang aro di papaparan tayo. Ngayon yung ti grace. Amen? Yes, amen. Kami may isa kaladag ko kasi ipakita mo, Lord, one day, panawak na ito nga bagi, panawak na ito nga lubong. Kailangan makita ko na yan. Because, kita no, natay ni tatang na Brother Lando, oray no, at idugti biyag na ta 90 plus, natay lata. Ni Brother Ber yung naisamot nga mo, may dito'y awalan. Kaya nagtita duma, nga may pupos, kahang ko amam mo. So, kaya't nangasawan talaga, agkara ko ati tao. Now, iso nga hanga na ito'y bagiyo lang, di ba panunutan nyo, danunan tayo, dahil madanon na ito'y, but saan nga na dahil, ni Jesus, ti biyag kayo, ang yaman nga oras sa yaman nga lang. So, ay kalalag ko na dekat, wow, di namin isang kaslak, agkintayag nga, kasla, ma-feel ko kit din nga, talaga nga one day, panawak na ito'y body. Gisa na i-apply, nga nagsublim, bagtan, sublim. Ngamayat ngay karalag diyay. Ti masirib kunala ijay, Proverbs Ecclesiastes, ti masirib amuna noan niya ti papananan to one day. Yes. Ti maag hana nga amu, ti torturo nga na one day. So nga hantayo nga maag, we have the spirit of grace. Number 3 is gospel. Acts 20:24. But my life is worth nothing. Nandiyan yung biyag na iti physical. To me, unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus. Yes. Awan sincere iti biyag. Unless nga usaram nga manglipas, identid ken ka ni Apo Diyos nga work. Ay, iso ba ito? Usaran niya bagyo? Kitaan nyo, i-work out yun eh. Now, the work of telling others the good news about the wonderful grace of God. Good news is so the wonderful grace of God. King James. Okay, but none of these things move me. Awan tinang move kanya kadag ito'y nga persecution, kadag ito'y nga rigat kunan ni Paul, neither count I my life there unto myself. A physical life na, so that I might finish my course with joy. Tapno lipasak, iti tartarayak nga daan rag-o. In the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Iso nga ti gospel, iso ti grace of God. Kitaan nyo no naawatan nyo din baga, ni Jesus, so tayan ti aming nga grace, iso nga din may ni Jesus, iso tinangi work out ti gospel. Amen. Iso nga the grace of God, adaki ni Jesus, nag-work iti gospel, iwa-work out the Holy Ghost karag iti mang believe. Isu nga nabilibam jay in work out ni Jesus nga gospel, nga may isa nga in work out na, para di kayat naman nga bumaknang. Okay. Tuloy ko. 2 Corinthians 8:9. Di kayat na di rumangay. Di Madina, it's okay. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich,
Yet for your sakes, para ka na kayo, gapo ka na kayo, He became poor. O, kita nyo tin work out the day Lord of Grace nga na Jesus? Anya tin work out na nga maysa? Ha? Nagbalin nga na banglaw that ye, through His poverty, might be rich. Ulit-ulit manan ni Jesus nagbalin nga na panglaw ijay cross. Ijay cross, inikat na ti sandal na. Pinagbibinunutan na jay bado na. Lamu-lamu. Isunay ja, ta inlalala jay bado na. Awan lang ikalintagan kanya na ti kaso, iso ti declare ti under the law nga very poor nga tao. Ijay cross, nagbalin ni Jesus nga very poor. Ti redemptive value na rijay. Tababaan ijay ngay narabid na romang ay ka. Grace rijay. By His grace, by His poverty, He paid the penalty of the law, the poverty. Ijay cross, tapno di kinabaknang na, iso, ti transfer na king ka. Yes, amen. Ang pingahan nyo, ibiliban di ay? Inaramid na ba di ay? Yes. It is finished ba di ay? Yes. Iso nga di baga na, it is finished. Ti may sang it is finished. Your poverty is finished. That's the grace. Mga bisa, ibagbagat tayo, it is finished. Anyat it is finished na? Tinilipas na. Nilipas na ti poverty di cross. Tapno rumang ay ka. Ti usaram lang, receive it by faith, by grace. Kasama lang salvation, aka-receive ka, Jesus, come into my heart, cleanse me from all of my sins. I receive you as my Lord and Savior, as my God. Oh, Jesus, kung na pinmasok na Spirit, awan yung bayad mo, inawat mo lang. Awan ibayad mo dito just receive it. I believe Jesus din may karitoy na tay kay day cross, na lamo-lamo kay day nikat na sapatos mo, si sandal mo. Baka itsuot na Judas, kaya kakadwana. See? That's for me. Nagbaling ka nga nabanglaw. Tapno di kinabaknang mo ngayon batim kat agayos kalihat. So thank you, Lord. I receive, I believe. You are my blessing today. Amen. Hasta, di may isang in-workout na. Diyan pa in-workout na. By His stripe, we are healed. Diyan pa dumang in-workout na. By His blood, we are washed and cleansed from all of our sins. Diyan pa. Hindi na crucified in cabinet ni Satan under our feet. It is finished na amin dahi. So nga may pagbagang, the finished work of Christ. Yung handang mat nga ibagan, day present works of Christ. Di na pa ni day heaven, nagtugaw iti makanawan ti Ama, tapno makipagtugaw ka in His power and authority. Hanga umdas day finished work, kailangan amom ti present works of Christ in heaven. Aray nga naka-offer the blood na ijay for you daily. Amen. Iso nakat high priest ijay. Iso nakat king of kings. Iso nakat mediator. That the present works of Christ. Dahil ka nga agistan. Amen. Nakita, di kailangan makita yun. So, no ituloy tayo na doon, dahiting a gospel of grace, isuti mang build up. Verse 32, iti Acts chapter 20. Woo! May bagayo ba di I am what I am.
By the grace of God. Naglawag mo't siguro noan niya day bagbagalay day. Alang nga sao. I am what I am by the grace of God. Kat sino ka nga ron? By grace. You need to know. No sino ni Jesus, idinagungar, dahi bagbaga I am what I am by the grace. Dahi biyag mo. Verse 32, King James. And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace. And that the word of His grace, gospel of grace. They adatatay 24. The word of His grace, which is able to build you up. So, timang build up ken ka. Mangpapigsagan ka. And to give you an what? Inheritance among all them which are sanctified. The grace, timang tatken ka ti tawid. Mana. Mangpapigsagan ka. Kaya na ka nga papigsaan. Kaya na ka nga rinyon. Kaya na ka nga isave. Kaya na ka parangayan. Kaya na ka pasalunatan. Kaya na ka nga i-promote. Dahil ni Jesus. So, makita yo, nga dadyain nga word of His grace gospel, ti maka-build up. So, anuhan nyo nga i-apply di bagbaga kada kayo dito. So, nga kanyak pa nga mga kasabayo dito. Kanang ko ibagbaga, Jesus, Yahweh and me, no sino ka, kasya di biyag ko, because sika ti biyag ko tatan. Sika kat blessing ka, aming nga blessing ti ama, daking ka. So aming nga blessing mo, isudyada ka niya. So I am blessed. I am rich. I am healthy because you are healthy in my body. Holy Ghost, kung nakmalan diya, Spirit of grace, you are a spirit of health. Spirit of riches, Spirit of blessing, Spirit of prosperity, Spirit of power, Spirit of authority, Spirit of life, Spirit of joy, Spirit of peace. That is Spirit of grace. So I am what I am by the grace. Ket iti gospel ibagbagana. Nagbalingan na panglaw, umaknang ka. Nasugsugat, sumalunat ka. Nagungar, adaking katibiyag. Nagtugaw, nakipagtugaw ka. Dahil grace. Aming inaramid na, that's for you. Katika sana dahil, no meditate kayo, meditate nga, sumamay ka na kayong ganang maawatan nyo dahil kunang. Tipang check kami dyan, no kunam nga ni Jesus tibiyag mo. Kat ni Jesus, no fear. Awan ti kabutang na. Hana kabutang iti virus. Ngam no sikapay katakrot ka, amumunhan mo pa'y nga naawatan. Kanayon nga ibaga ti Bible, fear not, fear not, fear not, fear not. Tilang kabutang mo isuna ko man. Amen? Ano tiyag nung nagag, Pastor, oray nga tas ka, awan ti butang mga ta, amin tayo, ala ti butang tayo, kung kunan tila dumay, ikalintagan na ti butang. Ano nga di kasam di scripture, nga fear not, fear not, fear not. Kasoy, adda butang, ngam inbaga ti word of God, fear not. So nga i-overcome mo di butang mo, kasano ma-overcome mo by the boldness of Christ. So ay panimerit ko na, hanggang mabutang di virus, di COVID, Jesus. So i-reveal mo bang kanyak na ito, health mo. Jay health mo nga da kanyak by grace, tapno hanak mo't nga mabutang ti COVID. Oh. Hindi i-reveal na, hanak mo't nga mabutang ti COVID. Oh. Amay nagpaseminar ti sensya ti COVID, kabut-butang. Kung nagpaseminar tayo ti Word of God, no fear. Sa balik kami seminaran na tayo COVID. Si seminaran tayo, the power of God. Amen. Ibang kukuha ka din o minsan ka talaga. So nga kayo umay dito. We need to pray. Prayan tayo ti government, prayan tayo ti sensya, prayan tayo ti DOH, WHO, prayan tayo rito. Nga makonsensyala mo't kuman, iti panang parparigat da sa mamamayang Pilipino.
Why? This is my question. So if you are medical doctor and you are here, dato'y the question ko. Ado ti positive nga na COVID, akas kumakapangan, diyan nadamag mi, if ipanda iday evacuation, kalagay ayan ti na COVID, ipanda amin dyan. Di ba in bagada nga no medicine unless nga vaccine? Think about this. Awan si agas ti COVID, sungod nga kabutbutan. Itatado na COVID, in quarantine na da asawa ni Sister Banji. Bagada nga na COVID. Katawan mo titod na nga medicine, katapang nga nag-recover na. Di hangaw nga kabutbutang. Ay naku. At kapi ka lang, ti barako ko na.